Yes, undi munsi andi mahirwe urya mutuma nk'abatumikira ko batsenga bitaha mu ntego y'umunsi MMTV1 iterambere ryanyu burya banene ishema ryacu. Hanyuma rero iyo keye dutangira tubaho mwaramutse none kandi mwamudukurikiye bwije namwe tukabaho mwiriwe bityo ukishakira kimwe higuhesha kwishima kuko kwishima ari kimwe bituma umuntu abaho neza. Hanyuma rero abadukurikiye mwese kuri MMTV1 uko mubibona rero uyu munsi rero turi hano ku kibuga mpuzamahanga cya Kenyatta International Airport hano mu gihugu cya Kenya aho twaje gutega Hamissa Mobeto kuva muri Tanzania. Hamissa Mobeto murabizi benshi mwamumenye ari umukunzi wa Diamond kuri ubu ngubu ex wa Diamond. Hanyuma none kandi mu kwezi gushize yagaragaye ari kumwe n'umuhanzi Rick Ross aho bari Dubai. Ubu ngubu benshi bibazaho byinshi ndetse Hamissa kuri ubu ni umukunzi wa Rick Ross. N'ibintu byinshi byagiye byibazwaho ubu bigiye kuba bigarukwaho mu bibazo turibuze kuba tumubaza. Hanyuma rero nkuko mubibona hano hariho aba YouTubers benshi batandukanye mubona hano bamaze kugera hano. Hariho Isoko TV, MMTV1, ndabona nanone kandi n'abagenzi banje kuva ku binyamakuru bitandukanye bamaze kugera ahangaha. Twese intego nimwe no kugira ngo tugende tubabariza ibi. Hanyuma rero nkuko twabibabwiye kuko twaradutegereje Hamissa Mobeto muramubona rero ubu yamaze kuhagera ngo yari gusohoka tugiye kuba tumwegera kugira ngo tugire ibyo tumubaza. Hanyuma rero murabona itangazamakuru ni ryinshi ubwo rero reka dukandagire tugeramo indani kugira ngo byibuze indangururamajwi zacu zibashe kuza kuba zifata ibibazo bibarizwa hano ndetse nanone kandi n'ibyo Hamissa Mobeto aza kuba atugezaho. Nkuko mubibona rero abanyamakuru twese turi kwisuganya tumwegera reka turebe inzego z'umutekano bamurinze uko ziza kuba ndabona nta kibazo rwose. Ubu tugiye kuba rero tugira byinshi tuza kuba tumubazaho. Murakoze cyane. Buye turagira byinshi tumubaza ariko cyane cyane nanone kandi tuze kuba twinjira mu bibazo byo kumubaza umubano we kubivugwa hagati ye na Rick Ross benshi bagenda bibazaho. Nanone kandi aragira n'icyo tubwira kubijanye n'umwana we na Diamond kuri ubu zifashe gute. Ubwo rero ni mukanya biri muzo tuza kuba tumubaza. Nanone kandi tubase gukomeza gukurikira ibikorwa bya MMTV1. Wotarakora subscribe wakora subscribe, like, comment na share kugira ngo tubigeze henshi kuri benshi icyarimwe maze tugerereyo rimwe. Tumekuja for charity walk which is happening tomorrow at Braid Gate Mall, Kayole. Yeah, so hicho ndio kitu kikubwa ambacho kimeleta hapa. Tunajaribu kuchangia watoto waweze kwenda shule, watoto ambao wana uhitaji obviously. Yes. Na pia Hamissa ningependa kuuliza ile swali. Nimekuwa kuona ukipendeza sana kwenye mtandao wa kijamii. Na watu wanasema kwamba wasichana wa Tanzania ni warembo sana. Hebu tupatie tu sifa mbili tu za wasichana wa Tanzania. Wasichana wa Tanzania ni warembo sana, pia ni wa Tanzania tuna roho nzuri sana kiujumla, so wanawake sio wanaume, and at the same time tuna heshima. That's what I can say. Yeah. Kidogo hebu tukuulize Hamissa, kuona ukifanya shughuli pamoja na Rick Ross, unaweza tuelezea kidogo uhusiano wako na yeye ni nini? We are working together. Tunafanya kazi pamoja kama mnavyoona, kuna kazi ya Belea na kuna kazi nyingine ambazo zinakuja. Yeah. So kuna uhusiano wa kimapenzi nawe? No. Hakuna. Na pia Hamissa ningependa kuuliza ile swali. Jana nimekuona umeandika kitu kwenye Insta story ya kwamba kuna mwanaume mwenye yani ukipata mwanaume mwenye anakupenda anaweza kufanya chochote tu ili akupendeze zaidi. Sijui ulikuwa unazungumzia kuhusu mwanaume fulani hapo? Niko tunazungumzia men in general. Yeah. Kwa sababu mwanaume akikupenda yani anakuwa yuko willing kwa kufanya chochote kwa ajili yako. Yeah. Na sasa ningependa kuuliza, je, Hamissa ako na mipango ya kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi ama shapata mpenzi tayari? Nitakuwa hivi karibuni. Yeah. Mnaongelelea.
Yes, hanyuma rero nk'uko muvuye kuba mubibona urabizi burya abanyamakuru baba bafite ibibazo byinshi zo kubaza cyane kuko baba babariza rubanda rukurikirana izi platform zacu cyangwa se rukurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi. Hanyuma rero murabibona abateguye iki gikorwa bo bifuzaga kuko mu bibazo bigomba kwibandwaho cyane ari kumubaza ibijanye n'urugenzi rwiwe, ariko by'itangazamakuru iyo rigeze ku muntu nk'uyu rimubaza ibijanye n'ubuzima buri kumuvugwaho mu gihe cye, cyane kuko yaramaze kubisobanura kera avuga ati igikorwa nyirizina no gufasha abantu b'imfubyi ndetse ko bizaba n'umunsi w'ejo. Itangazamakuru ryo ryari ryifuje kugira byinshi rimubaza ku bijanye n'ibindi bimuvugwaho nk'umubano we na Rick Ross ndetse n'ijambo aherutse kugaruka avugaho kuko umutegarugori w'umutanzania ko ari we mugore w'umutima. Ibyo nivyo zagiye bigarukwa mu byo yagombaga kuba abazwaho. Nanone kandi ni ku bijanye na Twitter ye yatwitinze mu minsi ishize avuga kuko umugabo mwiza kuri we arugomba kuzuza inshingano z'ibyo amushakaho ndetse no kumushimisha kubyo we amushakaho. Ibyo byibajijwe na benshi, abanyamakuru bifuzaga kumenya neza uwo mugabo yashatse kuvuga uwo ari we cyangwa se nimba byari muri rusange. Nyiri bwite yaje kugaruka avuga kuko ku bijanye na Rick Ross ko ari umupartner we cyangwa se ari umukozi bakorana. Nanone kandi aza kugaruka ku bijanye n'ibyo bimuvugwaho, yongera kandi gushimangira kuko umutegarugori w'umutanzania aca bugufi, ari umugore udasanzwe ku buranga, ari beza nanone kandi ku mutima, bakaba ku rwego navuga bakaba abambere bahiga abandi bategarugori ahatandukanye bakomoka. Hanyuma rero mwakoze kubana natwe kuri MMTV 1. Uwo murabibona rero ko security yiwe cyangwa se abamutumye batabashe kureka dukomeza ikiganiro kugira ngo tubashe kumubaza byinshi byimbitse hejuru y'ibimuvugwaho. Nanone kandi byari na ngombwa ko tugarukaho ku munsi nyirizina utegurwa. Reka tubibutse kuko igikorwa kigenza mu beto ari fundraising yo gukusanya imfashanyo n'inkunga zizagenerwa abana b'imfubyi kugira ngo babashe gusubira ku ishuri. Ku munsi w'ejo rero tuzongera kandi tubagezeho byinshi mu bigenza Hamissa mu beto. Mwakoze cyane kubana natwe, turizantore mutumo tukabatumikira kubatengwa ntibizigere mu ntego zacu. Ciao ciao.